الصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bizim de iki görüşüm arasında kısaca dinleyicisi var. Halklarımız bugün takdir meselesine bağlı sorusu olup var. Biz o ecel durumda. Hem bu sıralama bir soru kişiler neyse dürsa olacağını bitirer, dürsa olmalı. Oyunlarını kursatı imanı bulunmalarına. Yani bu Kur'an'da bitirilgen Allah'lar tarafından durmuş karşılanan bizim Kudret'e başkalarına bu iş bizim için Allah'a bir kıyım. Daha da kıyımlarına bağlı oldu. Çünkü biz her vakitte de ölüyoruz. Mindir, halet arkasında kişiye ölüp biterdi. Yeyse o şiirlegen biz ölüyoruz. Şiir sebeple kişi ölüp bitti. Yeyse havali halaktı biz ölüyoruz. Havali halaktı bütün başına da bakan olsa, yeyse bütün gününü yolga çıksa, o bizde belki ölmez, belki tüktümü biz ölüyoruz, tüvel ölmezdi. Hem biz şurada her vakası yaşarız. Nigin doğusunda bakan. Nigin doğusunda bakan, nigin doğusunda yaşayan, Allah yaşayan olsa, o insan kavgaydı. Hem bu bizim için bir kıyım mesele, kavgaydı. Anı kavgaydı için ne kadar kişi birisi olsa. Kur'an'dakiler, Elman Surası'nın 45. ayette, her can Allah'tan ısatı bilenmene, her kişinin canı Allah'tan ısatı bilenmene olma. Ölüm Allah'la kişi tarafından, her kişiye Allah tarafından meyillengen. Fakat kişi öyle ana eceli işti sebebine. Ölümün halatı bulurga mümkün türlü, yeyse olçir, yeyse avare, yeyse bütün sebepler bulurga mümkün. Lakin hakiki sebebi birevgine. Çünkü sebep o, nefse sebep, vakitte mesela sebep ortadayız. İnsan mühendisine tuğul, biz tuğal olmak gerek. Böyle sebep, biz tuğal de sebeptir. Olay bir bulsa, onun altına bir yatırmayı tuğal ölçüde bulurga teyir. Eğer de biz etkileriz kemreye verin sebebi şudur, şulay bir bulgan sayın, onun neticesi bulurga teyir. Misal için eğer de biz etkileriz kendin bir şiir, bulda bu kuşunun ölümünün sebebi, bu şiir bulgan sayın, sebep olarak bütün kişi öldürülen bir şiir olacak. Lakin biz biliriz, indi oyak orayı bizimle uğratıp olan kişide, ikinci günde gelende bulmasından mümkün. Burası rahmetli Şamlılar'da, bu indi nakşirlikte oylayan kişi olmasından mümkün. Indi kaşağında bula pulsuz gelen, indi bu temizge bir şanslı yoktan kişiler de Allah'tan hikmeti bilen tirilip devam edilen durmuşlar. Yeyse yine ibad başlarına yola çıkan kişi de barışması mümkün. Gül yapmaları da. Hem de en eski markalarda da kişi barışması mümkün. Bu bizim Allah'tan hikmeti kişi ölüp bitirgeye mümkün, ecelli ciddi sebeplerine, birine sebep. Hem Zümran Surası 154. ayetindekile bu iman kitabının mühim iman kitabı için bir mühim ikanı. Allah Teala siz kafirler gibi bulmazdı. Kafirler gibi bulmazdı. Onlar eteleriydi. Eğer de siz şu soğuşta varmağın bozarız, şu seferge çıkmağın, yarasıklara çıkmağın bozarız, bizim bilen ide kalğan bozarız, siz bilmegen, türünmegen boğuluyuz. Bunda biz Kur'an dolakla iman bilen beyli. Çünkü eğer de kişi ölüyken çıkmagan olsa Allah'ın kudretine ışık gelip çıkar. Allah'ın kudreti bilen yazılan vakıttan kişi saklanıp kalırga mümkün gibi gelip çıkar. Hem de Lisa Surası 40. ayetinde tağında kişilere göre şunu fikirle, Kur'an'da bir fikir türlü yaptan küşeytip, ben kişi olması için türlü rakurstan, bir yattan türlü yaptan olmadılar. Hem hukukta bir cesadında Kur'an'da kileyken, türlü yapılardan anlatılayken, bu fikir kişiler için pek mühim diyen oldu. Allah'tan eskiler tüger rövüşte, hem Surası'ndakiler, ölüm sizin kafa, siz in kalkanlar, kalkan hepsinde bulsanız da, ölüm sizi savaşar. Çünkü ölüm Allah tarafından her kişiye başan bilen kılgan, eceli anı yazılı kılgan kişinin
кеше туганчы ана карында булганда ук 4 ай үткәч, Аллаһның әмәл үтәп, фәрештә җан биргәндә билгели аның ризыгын, гомернең озынлыгын. Һәм без шуннан чыгып беләбез, әгәр дә кешенең ризыгы бетмәгән икән, аның әҗәле җитмәгән. Үзенең ризыгы беткәнче, кешенең әҗәле җитгән бит ул. Әгәр дә әҗәле җиткән икән, ризыгы беткән дигән, ризыгы беткән кеше яши алмый. Оның гәүдәсе дә урында, бөтен сурында. Ләкин ризыгы беткән, шул моментта 1 секундтан да артык кеше яши алмый. Һәм без беләбез, йокының ярты үлем дип сөйлибез. Һәм ул инде кешегә әйткәндә, ул Зумар сурасында килә. Аллаһ әйтә, үлеме җиткән кешенең гомерен үзем алырмын. Ә инде кемнең әле әҗәле җитмәгән, кем йоклый, йокы вакытында Аллаһ әйтә, җаннарын алырмын, кемнең әҗәле җиткән, тотып калырмын, кемнең әҗәле җитмәгән әле, җаннарын кире тәннәренә җибәрермен, кайсы вакытка кадәр, әҗәле җиткәнгә кадәр. Шуңа күрә без беләбез, төннәрендә йоклаган вакытта безнең җаннарыбыз Аллаһ тарафыннан алына. Кемнең әҗәле җитмәгән, кире тәненә кайта, уянганда, һәм кемнең әҗәле җиткән, бу бәлки инде иң җиңелләреннән берсе, йоклап китте, һәм инде мәңгелеккә әҗәле җитсәрле ахиратка китеп бара. Бу теманы безгә аңлау бик мөһим. Ул бер яктан җиңеллек, үлем ачысы ул бар. Алай җиңел карарга, безнең менә бу бар әзрәк кенә артып киткән якта да җиңел карау, әҗәле җиткән, ул алай дигән сүз түгел. Бу җиңел күтәрелә алырлык булырга тиеш, бетерелмәскә. Үлгән кеше артыннан үләргә кеше тиеш түгел, үзен бетерергә кирәк түгел дигәнне аңлата. Ләкин үлемгә җиңел карау, ул безнең шулай бер проблемаларның берсе, безнең ул дингә туры килми. Безнең шулай бу мәсьәләдә кеше үлде, әҗәле җитте. Алай әйтергә була, кеше үтергән кеше әйтергән ки, мин монда күрчем, аның әҗәле җитте. Әҗәле җитте сәбәпле кеше әлбәттә үтергән кеше үлә, ләкин үтерүче кешегә үтергән өчен безнең шәригатьтә каралган үлем үтергән кеше өчен үлем җәзасы каралган. Шуңа күрә алай карарга ярамый. Әҗәле җиткән әҗәле җиткән ул инде Аллаһтан күрәтелгән. Ахирәткә күчә, әгәр дә кем аңарга китәргә ярдәм иткән икән, ул үзенең гамәле өчен җавап бирә. Һәм безнең диндә җиңел карау шулай зур проблема, әҗәле җиткән, ул аның өчен түгел, җиңел карау өчен киткән, инде рәхәтләнеп сөйләшеп утырабыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи эшләмәгән. Анда бездә елау турында да бар, бакырып, кеше күрсен өчен елау турында сүз бара, кычкырып елау. Кеше күрсен өчен показной, риятлы елау да безнең динебезгә тыелган. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу үзенең малаен күмгәннән соң елаган, һәм сахабалар сораганнар, радиаллаһу анһум, ничек моны аңларга? Син бит үзең әйттең безгә. Алар шулай сөйләгән, гади сөйләшкәннәр инде. Син бит безгә әйттең еламаска, бу нәрсәсе белән буйында. Ул әйткән, мин сезгә әйттем, менә шулай кычкырып еламаска дип. Бу мәрхәмәтлек яшьләр белән. Шуңа күрә мәрхәмәтлек белән әҗәл алар бер-берсен юкка чыгара алмый. Мәрхәмәтлек югалту хисе кешегә хас булырга тиеш. Истәп торган кешене бездә бар исәннәрнең кадерен бел, инде үләннәрнең кадерен бел. Шуңа күрә без кадерен белеп, без әҗәлебезне белмибез. Ул инде Аллаһтан зур хикмәте әҗәлебезне белмәүбезнең. Әгәр без әҗәлебезне белсәк, безгә яшәп бик кыен булыр иде. Инде кеше үлеп китә икән, без аңларга тиеш. Бетерергә кирәк түгел дигән сүз. Без тырышырга тиеш, кешегә ярдәм итәргә. Ләкин менә шуны гына эшләсәм, шуны гына эшләмәдем дип, кайчакта төшләп бетергән мин, шуны гына ник миннән алда әйтмәдем. Мин әйтмәдем. Безнең аны әйтергә мөмкинлегебез булмаган дигән сүз. Аллаһ безгә бирмәгән. Чөнки бу кешенең әҗәле җиткән. Кешегә түгел, һәр тере җанын ала. Аллаһ үзе үлем фәрештәсе тере җаннарын ала. Кешеләрнең дә, хайваннарның да җаннарын алучы. Әҗәл җиткәч. Бу бик җитди мәсьәлә. Әзгә без җиңел карасак, без инде мәрхәмәтсезлеккә күчәбез. Әгәр дә икенче кадәр соңламасак, без үзебезне бер-беребезне бетерәбез. Һәм менә бу әҗәл мәсьәләсен дөресәңләү, ул инде дини кешенең тормышын икенче югары дәрәҗәгә күтәрә.
turmuşlarını anlayışlı rövüşte başına. Hem tuğanlarımızda bir şey olmazsa, bizim turmuşumuz, biz onlarga teş her kişinin eceli ciddi. O anda suzup bulmuyor. Suzup bulmuyor. Terbiye gerek yok. Agar bir kişinin gerek, o insan çağında. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.